Omni kesni niliang yonga kau Chairman yang hanya Trade Border Dispute Redressal Forum. Hadin udah yiki kubor hagi online makam ju hagi papers le. Tebun kilok kiwa phone yanga hagi jing yato begitu ga laya chem walai ikot laya klam iwa Chief Executive Member yang ga Giant Hills Autonomous Council hayato geni ga jing penkela constituency hapok ga JHEDC. TM ong yanga kamot ile wom ya kelampi he ya to wa kaniga penkap chnong nagawi constituency he ju ipor lo kemot ipia ani pharia ya gaju ke chnong chibha chagawi constituency te niliang yunga siau bhawa penche ye phi ki perlok perjor woro ibo phone yanga wadi ki wong phone hile gamju he ya to wa kaniga kam khnang wa yo ya snga thulang te ikamga New Trade Border Dispute Redressal Forum HPDRF daya rai DM le ka guidelines le kama kerja constitution hapo yung ko forum wa i depen kerpang do ne benta ka kamput kamsam ha perdi ke Meghalaya ka Assam donhi man ye involve le ne u kenjo ye kivite wan ki issue like na ka border issue tenai ti daw gumut wa ikam ko forum wam ye wa involve lane wa ya kan thup lang ye kini ki issue kat kam wada keli lane wada pan jingtip da kini ki parlok parjor te heni porwan neliang yonga kamu nong chong chnong wa em kate ke jingkit kli nei benta ke imlang salang nei benta ke ri ke jaj bru ho lada mano buru riuspa uburu biang kejing nang jing start lane uburu em kerdang le em kejing kit klik te kam wa pi ki pai ba kilo ke jororo le DUP hak sosial media lane wat chamadan hilek gamju te kwa ong hidipor heyato wa gani kejing penkela ki constituency te kam de TV hadin budami ke hukum naga District Council Affairs yang Sarkar Meghalaya teka JHEDC de thunggo yaga delimitation committee ke bakan thup yaki sangut ke members wi man kau principal yang college lengut wan man ki kai ki advice kat ki lawyer haki ju ko por wi man kau he chnong te hesnyau yonga blane ke jing yu yonga em kawan-kawan kecing percaya ya geniga delimitation committee nga emotang kejing kentu doni dan ni kejing kerpat doni hini por teka mendiu ile wajibun kinong chong chnong yang kerilum jantia wa maya yang i percaya ki kamdiu he khobor te ye yo uong halor ini raidu kejing ya klam kejing ya penbat kejing ya thu jing modon hi wo ye ka solve ka problems nei bah kamu ong ketin ong em ketin wong ide imi he kejuk hawa ki bru ki start to usuki no ki kiau na knang wa ki wo big like ki wo dong wo ne mhoi mani gamte rai ke jing ye krek lang em kam ko na ke bentawo wan ra ya ka miat ka bhala ne wo ka kam ke jam yo ko man ka walai bai lai renti te ha ki ju ko por em kamu em ke jing ye sngal thu jing mut ha perdi ke delimitation committee ha ke ju ko por ke mon uki pai ba kamtam pitu gu em ke jing snyau percha ia ke ni ka penkelal ni ke ni ke pihak constituency te nagaliang ke delimitation committee la tau apus nyau ia ke suryong pai ba ha ke ju ko por ke mon nagaliang di pai ba le em kamu ko ngu em kamu ngai hi ia ke jing penyai la ne ia ka wada propose yang kaniga delimitation committee kenang waka kam ya oman ka kola bayar renti ni ba ladang ya bodong ladang ya wodong wo ni ai kami ka kam dang slam ko te kani dokta ka le gamut ya ka election MBC ko wada wan ni ba dam ye penbai berhenti hapok kini kat tu kan ibnai unus mem dakut ko te dang kwa chu ka mau extend biang ye ka tem yung ni MBC ko dep te ni ba te ngai janat perdi yang ibro lem kwa de wani ga election muslim ko ni pa ite manegle yung nga kan tukar par le wo em no te jing kre lang te ha ki cukup por man ya ke district council ibro ko wi ha ki cukup por ya ke delimitation committee
Te kau ong kejak wah. Kaniman ka kabuk siar. Ka golden opportunity. Ya ka council, ya ka jai buru benar yang iya berok kuwi. Wah upen yar yang tunung tendai yang ka council. Kam i dedep aging tho yo CM. Wa kon thup lang ya gitai kiwi tewan ki chnong. Ki wang po em kon thup hapo ka list yang ganiga draft yang ganiga delimitation committee kam bade yui. Te dewa prinsip i ki chnong. Man ka open peniyar yang tunung tendai yang district council. Haka juga por lek kamu pen scam yo put uang yang district council waman lek put uang hi kenda ko ciap yang geri gejak bru yang ke state mekhale i borok wi nyaba te nga kentuo kau nong chong chnong ya ga JDC haka juga por lek mut ya ga ni ga delimitation committee wa uchin khia ki ya ga ni ga kam khna wa gejak bru yang i yo chong ko sa chi thau khapot wa uput usang ka kenda ko ciap yang i yo ko man ko ne ko scam haka juga por lek ipen baik ini konstituensi kam ong tene gani to ka golden opportunity ka lat luti gi boy myo de ga hagi por isnen godawan ne bai tm kam ule janai ule sani bhai dewi eksok tilang ugi pat ba ka council ugi de khot gani ga delimitation committee hibro ko wi khnang wa uyo i konstituensi gi walai bai lerenti ha ka liang ki chnong ki thau ha ka cukup por ha ka liang ka population khnang wa yo oman iwan wale ini yo umi sok mi sla dewo bahatam ne bentaga riu kejak buru yang ihi warok kuwi kuble sipot